Tigasat. Napalabas? Mapukpukawan tinamnaman ni Malyong ang makapanaw da iti balay anakay pupukan da. Idi kelat nga da nang ilukat iti ridaw. Ket dagiti gayam pan nakabagi ti linteg. Indarom da Malyong da Rocco ken Ariela. Gapu iti dayta? Napan da Ariela iti naiputputong a lugar. Bayat mo ti panagna ni Monray. Adda nang hilugan ken Juana a nakakotse. Ket impanda iti farm nga ayan ni Baliko. Si marunumat ni Panyang iti nasau a farm. Nagsarita met da Angeli ken Ariela iti cellphone. Bueno papagayam, adtuyen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tigasat. Ala, ano san yun, mami? Tinapatag, saan kayo amaan ano dita? Wen madkit di, iha. Ket, ni Monray, sa dino itanti ayan na. Adyak mo. Ngam binilin ni Rocco dagiti tao na. Madaman ti panang sapsapol da kan kuana. Nakabutbutangan ti kasto yung mapaspasamak, mami. Amang ano mairaman nak amabalod. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Angeli. Awan basol mo. Mami, Kanuray da kami. Awan mat basol me, iha. Da kami ka ni Rocco. Awan basol me. Ni Monray ti akim basol, amin dagito'y amapaspasamak kita. ha? No saan aga po iti kinatangkan ti ulo na. Saan ko maakastoy ti mapaspasamak ita. Mami, Iso abasol day dya asamsamantong ti amin. Inrobo na kami ka ni Rocco. Patsak nga iso tinagidarom kadagiti pulis. Ayop day jay amon re. ala, di kayo una agpungpungtot. Tama nga mabignat kayo. Laglagi po nyo akagap-gapuyo launa iti ospital. Jakmat nga rod maliklikan ti agungat iha. Nasakit ti ulok. Sapay marugitak dito'y balay apag nanaudan mi. Balay ti mamirmiraot daytoy. Ala, ano san yun? Tinapatag, saan kayo ang maibalod? Wen matkit di sige nga rodan iha. Basta jay bilin ko saan ka apumampanaw di tamansyon nga uray anya pa'y ti mapasamak. Uwan, mami. Mayat ang parier dito'y sirok ti kayaw. Aginanaak pa'y man. Kalkalpas ti trabaho ni jay farm kay. Iso, ha? Nay, at nagsardeng alugan iti bataw. Nanay. Ha? Ni Monray ti dimsak. Ha? Kasla mabutbutan. Ha? Tata Baliko? Na. Ha? Dayay. Nakita na kaon. Monray, barok! Umasidag ka ditaw. Apay ngagda ka ditaw. Tata? Nay. Diyak amo dagi di lalaki. Basta hindi sagdak matlatan dito'y. Kat dito'y tintududa papanak. Anya? Asino dagi jay? Diyak amo tata. Sika, apay ngagda ka dito'y. Dito, iti ayan ti trabaho. Iti day jay afam mo. Kitaan. Tata, tulungan na kuma. Mabutengak. Amangan nudukutan daktumanan. Ha? Sige. Di ka madanagan. Tulungan ka. Umay ka. Mapanta iti balay apag nanagdak iti asidag ti farm. Wen, Tata Baliko. Nay, ni Panyang ti umawawat. Hello, Panyang. Hello, Baliko. Agturungak ita dita farm. Adda ka didita.
Wen Panyang. Ay wen gayam. Adda ni Munri ditaw. Di na kano am-amaw dagiti nang itulod kinkwana ditaw. Kasta ka day. Sige, agturungak ditan. Bye. Bye! Heh, anya nga tatigagara ni Panyang. Apay nga umay ka nun dito. Nanapanyang, agyaman nakta nakita kayo. Ngam apay nga da kayo ditoy. Aqua. Gayam ti kabsat ko takin ko kwa dito'y a farm. Umayak lag bakasyon, Barok. Ha? Amuyo ka diti kadak ditoy? Ane, saan? Naamwaklaan kan ni Bali ko. Itay mawagakan kwa na, Barok. Nana, nakabutbutangan ti mapaspasama kita. Diyak mauawatan ng dagiti mapaspasama kay ti biyag ko. Talaga ka di akas to'y tigasat ko, nanapanyang. Talaga ka di ngawanan ti gundaway ko ngagragsak. Mabutbutang, kan masaksakita naklatta ka din, aginggat inggana. Monre. Kan tatatamalyong, kan anaya. Ingkulong ni Mang Roko, nana. Kaya't ni Mang Roko nga ipapaltog kanyak da anaya. Ngam timarayak. Amangan no patayin dadatamalyong, nana. Di ka madanagan. Naispalan datatam amalyong itipagkad. Awanan ti rumbang apagdanagan tayo kadakwada. Kasano na ispalda? Inispal idadagiti pulis. Oh, thank you, Lord. Naimbaglakit din. Isu na laang. Tanalidayak latta, nana. Ngamin. Saan ako nakaykayat ni Anaya? Imbaga nalipatag ka nun. Imbatin ako ni Anaya. Awanin ti mangipatpatag kanyak. Di kag sasao iti kasta, Barok. Adaak dito'y amang ipatpatagkan ka. Kat pagawanan na kumamat. Monre. Pagawanan na. Ha? Awan basol mo kanyak, nana. Isungawan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan kanyak. Adda basol ko kan ka, Barok. Kadakkel tinagkurangak kan ka. Anya nagkurangam. Basta ti maibagak pala ita. Pagawanan na kuma. Kat nakasaganak abang sulnit kadagitaan nagkurangak kan ka. Saan ka maawatan, nanapan niya? Diyak amo ti bagbaga nagkurangam. Kat awan mo ti amok. Awan, nanapan niyang. Apay nga tanga agsinsinagit nagiti dua ijay papa. Anyat mapaspasamak kadakwada. Inarakop ni Panyang ni Munri itay. Sa dagsinsinangay. Nga, apay nga ta. Adda nga tabasol ni Panyang kin ni Munray. Winaw, ni Munray ti adda basol na. Kit agsinsinuri da. Ha? Dayay. Nakin-narakop damanan. Ay saos. Abay ngay akas dyan. Anya ti kayat asawon dayjay ngay. Ya. Ha? Nay. Nirukok tumawawak. Ha? Heh. Jaksong-song bata. Sigurado asirmunan naktumanan. Ha? Heh. Dioray saan ko akasarsarita. Itimay sa adikada. Heh. Kabaila ka. Kayat ko pa'y hindi ah. Tapno sa anak ang makangag itisir mo, manipod kinkwa na. Istrikto nga minadya ka nakakay. Naungit no kumaraw. High blood. Heh. Ay, inakit ang luton.
Baybay akpay laida nga agsarsarita dita. Agdamag to kendi panyang numadamdama. Kanibusanan ng dagiti at tao. Ay, nawaw. Agpuludan ga po iti kinadakas ti ugali da. Wan tatang, sapay ko matamatiliwdan iti kabitan a panawan. Uray sa dino pa iti paglembangan da. Di dan tumailembangan ti basol da kadata. Ay, nawaw. Gapulang iti kinarupat kwartada. May turid da pagaramidan data iti saan anasayaat. Ay, nawaw. Ni Monray ti pagdandanagak ita tatang. Sa dino nga tatiayan na itan. Ay, nawaw. Makonsensya akmanin anak ko. Ay, nawaw. Tatang, Noon dada ka sa mapasamak iti awu abir ko. Paibalod kong tibukod ko abagay. Ay, nawaw. anya ka din day tangay bagbagayo tatang. Ngamin, basol ko ti amin. Basol ko. Saan ko man nagsubli di mansyon ni Monray, no saan aga po kanyak. Ay, nawaw. No mabalin la ko madanog-danog akong tibagik. Kun oray na ti ulok, kun oray ti sakak. Do sa tibagik, tapno awan ti dakas sa mapasamak ka ni Monray. Ay, nawaw. Tatang, adda ka asi ti Diyos. Patyak adi na baybayan ni Monray. Kan adda dagiti pan nakabagi ti lintag akatulungan tayo iti dayta. Ay, wan ba't di Hanggang, ay na. Ay, di nakmat nga ron paturugon te konsensyak. Ay, nawaw. Oh, adda awag yu tatang. Ni matlablay. Bye-bye, amon. Ay, nawaw. Nansins matlati bagbaga day tatao. Sungbatan nyo taamang ano napatagtibaga na kada kayo. Ni, awanan. Nagsardangan tatang. Ay, Una yan. ay, Ni, umawag man ang tatang. ni Panyang. Ay, nawaw. Hello, Panyang. Wen, awanan ti rumba nga pagdanagan tayo ken ni Monray. Nasaya atan ti kasasaad na, Malyong. Ay, nawaw. Agyaman na ka talaga. Sige nga, Rudan. Baliwak to ti umawag. Panyang. Agandanan kayo di tawan. Ay, nawaw. Wen, sige. Bye, Malyong. Kasanoan na pa ni Monray ijay alugar, tatang. Di met na ibagan ni Panyang. Basta ko na isarong kano ni Monray J. Farm. Ay, nawaw. Akin farm iti dayjay, tatang. Farm tayo mamaw ti kabsat ni Panyang anak ko. Ay, nawaw. Anya, makapasid na awmat. Adda ni Monray iti ayan ni Nanapanyang. Kasanoan na pasamag ti kasjay. Nairara na la siguro anak ko. Ay, nawaw. Tatang, Papanak sa AJ Farm anak ko. Kaya't mo tamapantaad kwa. Da kayo latan, tatang. Tama siguradok akaguranak pa lang aging gaita ni Monray. Ay, nawaw. Apay, saan ka mailiw kan kwa na? Saan man, tatang? Iso na lang ang tadabain ko. Gapo iti imbagak idikin ni Monray. Napasakitak ni Monray, tatang. Kontra itiriknak ti naramid ko. Iso apati siyak kat agsagsagaba iti sakit. Gapo iti inaramid ko. Ay, nawaw. Basol ko anak ko. Siyak ti makagapo amin da ita. Iso asuri anak ko. Ay, nawaw. Ala, di yun pabasolin ti bagiyo, tatang. Tinapatag ita. Naispalan iti paggad ni Monray. Kat adan iti natalgad nga ima. Patyak asaan abaybayan ni Nanapanyang ni Monray.
Wen, anak ko. Ay, nawaw. Nasingpet ni Panyang ken ni Monray. Napatagan ni Monray ken kuana. Banag apagsidsid da awak launay, tatang. Ha? Sabali ngamin ti madmadlaw ko kin ni Nana Panyang. Saan la agagangay at tao ti panangipatag na kin ni Monray, tatang. Kasla nakapat pataglaunay ni Monray itibiyag na. Ha? Saan nyo ka di amadlaw dayta, tatang? Ay, nawaw. Madlaw ko met anak ko. Hindi pa ilanadlaw ko dayta. Ay, nawaw. Ang jak like ikan iti sabali akay papanan. Awawatak lata. Tamasyan siguro kan ni Monray. Kan gagangay la siguro ti awan anak na. Nakailiw na siguro at imaadaan iti anak. Ay, nawaw. Isuan ni Monray ti pangibukbukpukan na iti dayta apamateg na. Ay, nawaw. Oh, mangan ka na, Ariela. Nabsugak pa'y, tananganak itay iti tinapay. Tinapamanen ti masida. Aggagatilan ti bibig ko. Ta tinapamutla akanayo ng ti sidsidaan ta ditoy. No saan at tinapa? Tuyo. Aganos tata, isumitlat adda. Narigat agmarang mga ili. Among matawanted ta. Ngum narigrigat agbiag iti pagbaludan. Isunga aganos ta. Tinapatag at dalat ta may paunag ta. No kumangamin tadimon intantan ti panakatay dagijay nga gama. Saan Si kumaakas Deren to'y? nagkadimanan, Ariela. Oh, No kastamot lang nga di nagsarsarde nga nasid si Deren. Panawan kalayangan ditoy. Makamo ka iti biyag mo, ta makamo akmat ka iti biyag ko. Roko, saan kumamat akas ta? Saan kamat asid-sidiran? Ibagbagak laeng man. Oray ulit-ulitom nga ipagbagaday ta, saanan amay sublit na palabas, nalpasan, na idarumtan, Ariela. Oh, ala, sorry nga Ruden. Pasensya kan. Aburido ak ngamin na talaga. Saan lasi ka taborito? Nakarkaro pa'y kanyak. Iso asar dengan nakasid sidiren, tamay may salataking basol iti daytoy. Dayjay asam samantong. Umay ka, Munray. Tatulungan nak, wag. Ha? Anya ti aramidan ta, tatabali ko. Tulungan nak ngagdalos kadagiti mula may anateng ditaw. Tata? Nasayaat na, naisarong ka ditaw, baraw. At nakatulungak kadagiti trabaho ditaw. Ay no. Basta isuro nak iti aramidak tata. Ay wen, di ka madanagan. Mala, umay ka. Intag dalos. Saan mo pagtrabahuan ni Monray, Baliko? Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Bueno papagayam, di yuliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nagbuteng ni Angeli, taamangan kano no mairaman daytoy itinagbasulan da Ariela. Ngem nakuna ti inana nga awan ti rumbeng apagdanagan na. Bayat met ti panagparpariir ni Baliko iti farm nga ayan na. Nakita na ti isusungad ni Monray. Kitnas daw daytoy, takas taunay ti buteng ti baro nga imasideg ken kuana. Kalpasan dayta, imawag ni Panyang ken kuana. Ket nakunana nga agturong daytoy iti farm. Bueno papagayam, adtuyen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Nasayaat ma, naisarong ka ditaw, baraw. At nakatulungak kadagiti trabaho ditaw. Basta isuro nak iti aramidak tata. Wen, di ka madanagan. Mala, umay ka.
Intag dalos. Saan mo pagtrabahuan ni Monre Baliko? Ha? Saan abag-an ni Monre dito? Tapno baon-baon na wano alilaam Baliko. Nay, ay saan kumingal alilain? Panyang. Imbagak laang mit atulungan na. No, di na kaya. Saan kumit apilitin ka? Basta saan mo pagtrabahuan no saan ko nga imbaga Baliko? Tumulong ak iti trabaho dito'y no kasapulan, nana. Saan? Narigat ti trabaho ditoy. Bayam ani Baliko ti mga ramid kadagita. Tatrabaho na day tamon rey. Ala, umaykan. Panawan ta dito yan ni Tatam Abaliko. Uwan, nana. Na, luag sa umi day taapan niya. Kasla iso ti boss ko dito. Kunamit lan asino namang sir-sirmon kanya. Apay nga taakas dyan. Ha? Dahito'y mudaro ko. Tsaka lang aron panpansinin. Umanawag pa ilang. Apay nga taya. Laksong bata. Ta sigurado ang makangagak man ang iti agkakasakit asaw. Ako makanga umawag kanya. Dore ang malmalam kinagpatbatnag sa aging gaal daw man nga umawag ka. Oo, di kan tusong batan. Traidor ka kindi ah. Traidor ka. Sinalbag kayo, alamok. Kuti ka la, kuti Ariela. Apay, di ka maturog. Nagadungarod ti lamok. Bisit dagita alamok. Di da pay lamapes ti amin. Disturbo da iti panaturog. Nadadaelen tinakinis ako dilko. Gapo iti kakukudkud ko iti kagat ti lamok. Ang jacket ka ngamin ah. Nagpudot. Awan pa'y mat electric fan dito'y. Makabannog mat agpay-pay-pay. Sa anak san a makaanos, Roko? Anya te kay kayat mo, Ariela. Ditoy, wano ijay pagbaludan. Apay nga minakastoy tinagtungtong palan ti amin. Nagiwayat ka iti addang. Ngam awan met ti seguridad ta iti... Ay, buset ha. Ha? Papanam. Makarangran ka. Iso kay naklangan maturog ijay sofa. Roko! Roko! Agsubli ka ditoy! Nayan ti kastoy akasasaad mi ditoy. Nagrigat matan ti kastoy. Awagak man ti anak ko. Talaga ajak pa'y makaturog. Mariribukan ak. Sapay gumidan mat dagitoy alamok. Buisit kayo alamok. Saan, Mami? Di kay palagaw-awid dito yung mansyon. Delikado. Saan ako na makaanos dito'y, iha? Nagrigat. Diyak kayat ti kastoy a klase, ti panagbiag. Mami, delikado no agawid kayo. Pasaray agsubli dagiti agim imbestiga dito yung mansyon. Ang mga no makita da kayo. Imbaga kadyak amo no sa dino ti ayan nyo. Asaan kayo ang nagpakada kanyak? Kanayon dang agdamag kanyak no sa dino ti posible apakasarakan da kada kayo. Ngam awan tinsong bat ko. Tapod numot ajak amo no anya alugar ti ayan nyo ita, Mami. Makaamukan nga agrason, iha. Uwan, di kay madanagan. Adumot kit di ati pangalaki ti rason ko. Basta di kay palagsubsubli ditoy. Kat, ni Monrey, talaga ka di asaanan ang nagawid di ta mansyon? Saanan, Mami? Jak amo ti ayan na ita. No agawid di ta,
Pangaasim tadimon parwaran, ha? Uwan, mami. Basol na amin daytoy ang mapaspasamak kita. Ayop dayjay amon rey. Isulakit di tinagipulong kadagiti pulis. Saan la ni Monray ti pabasulon nyo Pati ni Mang Rocco. Ha? Ni Mang Rocco tinangikuyog ka ni Monray iti lugar nga ayan dala kay Malyong. Kalpasan na, pinalubusan na ang nakaadayo. Agpakalaing tumat ngamin. Saan na nga gagara? Amok. Isakit yo man ni Mang Rocco. Iso nga awan serbina no agsa uak pay. Iso sige. Putdan tayon ti saritaan tayo, tamaturog tayon. Bye. Ay, Monray Barok. Ay, nawaw. I miss you, Barok. Tata Malyong? Tata? Ay, di kagsangit, Monray Barok. Ay, nawaw. Tata Malyong? Kunak no adandakas anapasamak kada kayo. Kasi ti Apaw. Ay, ispal kami matlaang. Ninanamapan niyang tinangtulong kada kami. Iso tinang i-report ka dagiti pulis itinapasamak. Ay, nawaw. Agyaman nakmet tawan tidakas anapasamak kan ka, Barok. Ay na, konsensyak ti kalaban ko. Ngod dadakas anapasamak kan ka. Ay, nawaw, aya. Tata Malyong? Adda ka mo't gaya man Malyong. Umay ka, tagmerienda ka pa'y. Nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Ay, nawaw. Agyaman akpanyang. Nala, umay kayon. Ituloy tayo tagsasarita ijay kusina. Ay, nawaw. Naimas to'y lobi-lobi alinutom. Wen tanamnamsak iti gatas day Malyong. Hoy, wood nga raw. Ay, nawaw. Tata Malyong? Kaano ka nga agawid ijay syudad? Ay, itong bigat siguro, Barok. Apay, aya. Sumurot ka kadi kanya. Sana mabalin, Malyong. Ammumot a delikado ti biyag ni Monre ijay syudad. Dito'y pailaang ti pagnaudan na. Uray siyak pailaang ti mangkadwa kang kwana dito'y. Sana kakadingawi uyungan ni Balikaw, Barok. Amang binaon-baon na kamaden akong lamlan asino. Amang dikdiktarken ka. Ay, nawaw. Saan mo, tata? Agingkat adak iti sibay ni Monre. Awan ti asino man amabalin ang mga dipan wenno mang pasakit kan kwana, Malyong. Ay, nawaw. Iso na saysayaat no dito'y pailaang agnaad. Awan mo ti sangputanan ijay syudad. Malaksid no natiliwan dariyay lakan Rocco. Mabalin nanto siguro tagsubli ijay syudad. Kapilitan akasta. Ay, nawaw. Tanay, sikati adaan karbangan iti kinabak ng anapanawan na di Sir Luisito, Monrey. Uray awan ti kinabak ng kanyak. Basta naragsaka kumakanayon. Uray baknangak. Nawan mo't lamang ay ayat kanyak. Na kami ngay mga ayat ken ka, Monrey. Ay, nawaw. Na kami kininanam apanyang. No pamatag ti amatisap sa pulam. Adaak ditoy. Ipatpatag ka kas pudpud no nga anak ko. Ket no pamatag mo ti inatisap sa pulam. Ay, nawaw. Adda ni nanam apanyang. Ison ti pan nakainam. Tasyak mo ti pan nakaamam. Ay, nawaw. Ket no kayat mo mat. Mabalin naklat nga awagan iti tatang. Wadno papa. Kahit awagan mo't ni Panyang iti mama. Ay, nawaw. Kaslakam tumot agasawan ka ni nanam apanyang. Ay, nawaw. Makita, di imbisem ka, Monrey. Kasta ati kayat ka. Tay nakaisem ka akanayon. Ay, nawaw. Tilay bagbagamot ngamin, Tata Malyong. Nala, ituloy tayo kit din tagmerienda. Anya tim matawag labang. May papanitian niya, sir?
May pawan ka Dariela ken Roko. Unat iliwan dagijay at tao. Saan pa'y, sir? Nula anak la kuma Maldonado. Siya kuma may samang sapol kadakwada. Ha? Ikaro da, inagbasulan da. Nay, kabsat mo ni Madam Ariela, Sir Samuel. Uray pa'y ngatan iso ti kadaksan at tao dito'y lubaw. Kabsat mo lata, sir. Aga maglamlabas dan. Saan ko akaguray na? Agam ti aramid. Kan ugali da ni kagurak. Sir Samuel? Managbasulak. Agam nagbabawi ako nagbasulak. Ang bababawi ako. Ha? Nay, di ka nga rin tagsangit, Sir Samuel. Nagbasulak. Ano si basul ko? Ang nagbabawi ako nagdi. Ha? Agkumpisar mit kanya ka. Mala, ibulos yung araw ti sangit yaw. Tapno makaginawa kayaw, sir. Ang sakit ng karo ko. Sa palungodan lang ang sakit. Wisit mo't day nga ulitin ko. Tinasungsung-batan ti awag ko kenkwana. Anya pa'y lati ibagam kan kwa na. Awan tumet lati maitulong dayjay nga ulitag mo. Dakkel ti may tulong na kadata, Ariela. Ngam ka sana makasaritak, kat di namat sungbatan ti awag ko. Anya kumamet ti maitulong na kan ka. Ibagak tatumulong amang sapol ka ni Monray. Nasaysayat no matayon dahi amon Monray, tapno mapanmat la kadata ti kinabaknang. Bilinam dagiti taom. Binilin kon, ngam kasapulak lat ti tulong ti ulitag ko. Kabailan na ayamet ti pumatay dayjay. Takrot samet ti ulitag mo. Kabailan na, Ariela. Napanagnig ka kunday ta. Napadas na ka din. Wen, siya ka mismo tinangbilin kan kuana, kat naaramid na atagos. Manong palbilin ti ulitag ko, basta datangdan na, iti ipaaramid mo kan kuana. Binilin mo, kunam. Wen, Asino ti pinatay na. Apay adi mo imbagbaga day ta kanyak, Roko. Sigakit di mat Ariela. Napayagan day di. Saan tapay nga agapam mo iti? So adya kung naibaga, tanalipatak pa yan. Roko. Baliwan taman ti saritaan. At napanunod ko awagas, Ariela. Tapno nawaya talata, nga oray wanted tan. Anya day ta. Anya nga tano padasen ta ti agparitoke. Baliwan ta ti langata. Ha. Napintas day ta asing-asing mo, Roko. Sana basta-basta daytoy, Ariela. Masapul atay mapagtalkan a tao ti asit ganta. O sige. Bayam ta kontakak ni Angeli. Iso ti agsapol iti mapagtalkan amang retoke kadata. Ubing kapay, Monray. Adupay dita ti babae. Saan la may sa ti babae? Saan matlaan ni Anaya ti babae dito rabaw ti daga? Saan aya? Ni Anaya lang tinakariknak itinagpaydo mga ayat na napanyang. Uwan ngam saan nakamot nga rod akayatan? Nana, Ti bagim ti panunutem, Barok.
Ikamot iti importansya ti bagim Saan la ti sabali a tao ti pampanunutem. Nanapanyang, Ay, no siyakla ko mati masurot. No denggenak la ko mabarok. Ibalakad ko anasaysaya at no saan kan ang mga sawa. ha? No talaga nga da planom ang mga sawa. Saan kumapay nga ita, barok? Ngamin, ubing kapay mat. Awan matlangan ti babae nga inayayat ko. Tas anak matanapagan ano, nana. Isu na laang, tanagsakit mat. Numalaglagip ko. Sumakit ti barukong ko. Pinangnamnaman aklang iti awan day diya babae nga inayayat ko. Nanapanyang. Ala, barok. Ibawing mo pa ilaang iti sabali aba nagda-atensyon mo. Tapno makalipat ka, wen? Kat bayam, tulungan ka a makalipat no kayat mo. Nana, Agpasyar ta. Ipasyar ka, barok. Tapno makailiw-liwag ka, wen? kababainan kan ka. Nanapanyang. Nakasingsingpat ka unay kanyak. Jak pa'y makabaybayad kan. Ay na, baybay aman day tabayad-bayad. Jak pabayadan tanyaman nga aramidak kan ka, barok. Basta pakaragsakam, aramidak. Kas pang sulnit ko iti adu, nagkurangak kan ka. Ha? Kasta manen ti bagbagam, nana. Apay abastag sa uka, at dalata maibaga makasta. Katawan matiamok nagkurangam kanyak. Ay na, basta, di maibagak, pakaragsakak, ti mangkuykuyog kan ka, Monrey, barok. Day talaeng, ti makunak. Dagulit at talaga na ito'y aroko Awag na awag. Isnabag lang arurin. Ngam, dagulit lang ta. At nga tayo at ibagana. Aging gay ta. Nasakit pa'y na tinakam ko, tinaramid na kanyak, dahi taro ko. At tatakaw itinubya. Ay, makamuditan. Sumbatang manlangay. Makamuditan. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Ti Gasat, nobela ni Jenna Almoite Diaz. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Tigasat. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.